Esselamu alaikum, rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire mangle sajdi me pejnalen, taj mire mangle sajdi me prajlalen. Koje kratko vakti kalaftumaro vreme, te vakiraftu menge kikaj so desi sarlo ki doba amare mangle Resuleske sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi. Gjelojek manush pral muslimani ko Resuli sallallahu alaihi wa sallam te pučele. Hem te vakireleske deka нашти ов буд буќа памтинела таро Корани. Читинела ма нисар ки годите куфелески. Исто агеро доведа нашти памтинела буд. Те шај те вакерал доведа. И агер гело ко Ресули те пучеле, ја Ресулуллах. Шали нешто те подучинема, шали нешто те вакеремаге. Со шај, например, таро Корани нешто те сикловав, ама о Аллах со кол задоволно мантар. О Ресули шунѓа, о лескор пучива, бизо те наврединеле, бизо те перавеле, него вакергјалеске самагјар. Миро бангло прал муслимани. О Аллах аменде насворинјамен сарнен исто. Хем амен сарине наштиджанеа исто са со секоја мануш и силе разлика ко џандипе. Па одолеске вакела метуте ка подучинав, туте вакере само акава, акаја шужи буди. Хем сигурно Аллах кол тутер задоволно, каделту по рахмети. Вакер секогаш Subhanallah, Elhamdulillah, ve la ilaha illallahu, wallahu akbar. A od vas znači, nela, slavimo neko vol o Allah, Elhamdulillah Allaheske, na ne javer devel osim lestar, hemo Allahi talo najbaru. Sunjakava, vaker japa, Elhamdulillah ja Resulullah, lo kibudi, šajte pamtina vakava. Ama vakerli sima kena panda jek pučiva. Сарше вакерла те кераве Аллахеске дова, да овол о Аллах задоволно, хем меда това задоволно таро Аллах джелешанио. Вакер гјака вакеравт ке одвада. Увеки ти дова вакер агар. Ја Раб, опростин манге, мук манге то рахмету праманде. Ја Раб, упутин ма котиро право друмо, хем мук манге берекети. Акала штар буке вакерла, вакере Аллахеске, молин тој Аллахеске китова, о Аллах ковол, хем тутар задоволно, хем туда кове задоволно тарова. Вакер ја манушеске, ту миром право муслима. Ма разочарин тут ништо. О Аллах ко Курани вакерела, ми вера на мангавате керавту менге парипе. Ме мангавате ло керавту менге, анате керавту менге парипе. Па ко Аллах насипи кергја, Аллахеске конав ме авдиве локарјум туке. Evet ya Resulullah. Loçaryan mange but. O manush gelopesке кере. Акале тикнела фенцар, ама исилен баро парипе, бари тежина, баро значај ко кантари шуже делонгере. Падолеске мире прайлален. Мадикен о џандипе то волту мен бут, а теновен искрено према одва џандипе. Мадикен товел тумен буд баро илими, а тумаро калби товол чучо, теновол ништо. Мадикен товол тумен илими, а тумаре дейла нигдека теновен. Подолеске, коанав Аллахеске. Маму чинен джанен тумен буд, ама одвада со джаненале хари, овен искрена према одова, сикавен практична дейла, хем икерен неко тумаро калби. Аке од вама гјубте вакеравту меѓе, те пренесинавту меѓе, кава хикај, со десинќапе ки доба, амаре мангле Ресулеске, саллаллаху алейхи ва салам, ва ала алейхи. Еселаму алейкум, рахметуллахи таала, ва берекатуху.